Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu munsi rero inkuru ibabaje ariko inatangaje, Gisegeti yamaze gukora inama ivuga ko intambara bagomba kuyizana mu Rwanda afashijwe na South Africa ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi. Iki ngiki rero akaba ari cyo gihugu ahanini kimaze iminsi kinashyigikiye Congo mu kurwanya umutwe wa M23. Ese Gisegeti yatangaje ko iyi ntambara yiteguye kurwana n'u Rwanda izabera he, cyane ko bamaze iminsi bavuga ko bagomba kwataka u Rwanda bitunguranye, bagahita bafata ngo akarere ka Rusizi, umujyi wa Kamembe bakawongera ku gihugu cya Congo. Ariko se ubundi ibi ngibi bizabahira? Reka tubyinjiremo gake gakeya turebere hamwe ngo abasirikare b'u Rwanda biteguye gute, igisirikare cy'u Rwanda gihagaze gute, cyangwa se amakuru yabo y'u Rwanda ubundi ameze gute mu kwitegura iyi ntambara. Gusa mbere na mbere ndi kwibagirwa, mu minsi ishize ko perezida w'igihugu cya South Africa yise abasirikare b'u Rwanda ko ari inyeshyamba kubera ko ngo abashinja kuba bafatanya na M23, ariko perezida akamubwira ngo abo wita inyeshyamba bashobora kuza bakagukura kuri ubwo butegetsi uriho kandi bitunguranye. Igihugu cy'u Rwanda rero impamvu gishobora kuba cyiteguye iyi ntambara neza, ni igihugu gifite intwaro nyinshi nk'uko nagiye mbibereka. Urabona nk'izi ndege z'intambara ziri aha, ibi bisanzwe abasirikare b'u Rwanda bameze neza kandi baniteguye cyane ko bafite n'ibisanzwe bishobora kuba byakumira ibindi bikiri mu kirere. Gusa iyi ntambara yo Kinshasa bamaze kuyemeza. Ese wakibaza ngo ubundi ni bande bashyigikiye Congo? Ubundi mu minsi yashize kugira ngo ibi bindi ubundi bitutumbe, Amerika yarabwiye M23 ko igomba kuva hariya, ariko Amerika irebye inyungu ifite muri Congo isanga ni nkeya kubera ko nta mabuye y'agaciro ubundi muri Amerika bagikunda gucukura muri Congo cyane nka mbere. Nibwo Uburusiya bwahise bubyinjiramo butangira kubwira M23 ngo ihunge, bituma Gisegeti abona ko ashyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba, ahita afata umwanzuro wo kuba yakemeza kuba we n'abasirikare be bakataka igihugu cy'u Rwanda. Inama hashize iminsi haba inama, gusa abantu benshi bagomeze kuvuga ko ibyo Gisegeti ari gucura mu kuba atuje ari ibintu bishobora kutazoroha cyane, kubera ko kuba wabona umuyobozi nk'uriya yicaye utazi ikintu ari guteganya, ukabona gusa intambara ziri kugenda bari guhora mu manama buri munsi n'abajenerali bo mu gihugu cya Congo n'abayobozi bakomeye, umenye ko hari ikintu gikomeye cyane kiba kiri gucurwa kandi gihambaye. Gusa nk'u Rwanda nk'igihugu kihagararaho kivuga ko nta bwoba gifite, kuko nabikubwiye igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko gishyigikiwe n'igihugu cya Uganda cyonyine muri bino bihugu byo muri East Africa. Igihugu cya Uganda nicyo gishyigikiye igihugu cy'u Rwanda, naho Tanzania yo irimo hagati, ntabwo ishyigikiye u Rwanda nta n'ubwo ishyigikiye Congo, ahubwo icyo ikora ni ukubabwira cyangwa se igerageza kuba yabagira inama yo kuba bajya mu biganiro by'amahoro aho kugira ngo bajye mu biganiro byo gushozanyaho intambara. Iki ngiki akaba ari kimwe mu bintu kiri gukomeza gitangaza cyane, uburyo igihugu cya Congo gifatanyije na South Africa ndetse n'u Burundi bagiye kurwana n'agahugu gatoya k'u Rwanda, ariko ibi bintu bikaba byarakomeje no gushobera amahanga. By'umwihariko amahanga akomeza avuga ko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gitoya, ni igihugu gitoya ugereranyije na Congo ku buryo ikikubyemo inshuro zirenga 84 gutyo, ariko ugasanga agahugu kangana gutyo Congo ntibasha no kuvuga imbere yako. Ikindi kibazo rero abantu benshi bagomeza kwibaza, ese iyi ntambara y'u Rwanda n'u Burundi, Burundi bushyigikiye Congo ndetse Congo nabwo ishyigikiwe na South Africa, u Rwanda rushyigikiwe na Uganda, gusa ese baramutse barwanye ninde warwana undi? Ubundi ninde warwanya undi cyane, ninde watsinda undi, mbega ninde waba uri hejuru y'undi? Gusa igitangaje ni uko ibi bihugu byose uko ari bitatu byishyize hamwe nta na kimwe gifite ubukungu buhagaze neza, kubera ko nko muri South Africa abasirikare bari kwitwaza bamaze igihe batabahemba, bamaze iminsi batana imishahara. Abasirikare bo mu gihugu cya Congo no kurya abari intambara kandi ngo bari ku rugamba, urumva ni ibintu bitaba byoroshye. Igihugu kino cy'Abarundi cy'abaturanyi ni igihugu Amerika yafatiye ibihano ku buryo ubu ngubu nta peteroli nta esansi baba bafite, nta peteroli baba bafite, mbega nyine ni igihugu ubona ko cyakennye ku buryo buteye ubwoba,
bwo kuba wamara umwaka nta peteroli ishyika mu gihugu cyawe, ku buryo n'abayobozi bagiye mu kazi bose batega amagare. Ni ibintu bitaba byoroshye, akaba ari byo bintu rero biri gukomeza bituma abantu bavuga ati ese igihugu cy'u Burundi ko kigiye kwishora mu ntambara kandi kikaba kimaze gupfusha n'abasirikare benshi Kongo, ubundi byo biraza gufasha iki mu gihe n'ibimodokari byabo by'amatanka bashobora kuba bafite batabasha kuba babikura hariya ngo babizane mu gihugu cya Kongo, kubera ko nta esansi bifite yo kunywa. Mbega nta gihugu na kimwe cyemerewe kuba cyahereza igihugu cy'Abarundi na litiro ya esansi. Urumva ko rero ni ibintu bitoroshye cyane. Iyi Kongo ni igihugu gikennye, ni igihugu kiba gifite abasirikare batari ku murongo, ni igihugu mbega bacyita ubundi ni igihugu gikize gikennye, kandi bakacyita n'igihugu cy'akajagari. Bikaba rero ari ibintu biba biteye inkeke kuba babona igihugu nka Kongo gishaka kwishariza ku gihugu cy'u Rwanda, kandi n'ubundi nacyo ubwacyo ubona ko nta sapoti mbega nta kintu na kimwe bigejejeho, usibye kuba gusa bumva ko bashaka kwiyahura mu rugamba. By'umwihariko dufashe nk'urugero twarufatira ku munsi M23 yafataga Goma, ubwo abasirikare bahungiraga mu Rwanda, bahise mu Rwanda babwira Kagame ko icyo bakeneye ari ukuba yabahereza ku biryo bakiriraho, ndetse ko bamaze iminsi 3 barwana ariko nta kintu barakoza mu nda. Akaba ariyo mpamvu banafashe umwanzuro wo gusiga igihugu cyabo gutyo, kubera ko kitabasha kubahereza ibyo kurya. Mbega ko inzara baba bafite aba ari nyinshi cyane. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo bintu ahanini bigomeje guteza ikibazo, bavuga ngo ese ko Kongo yafashe umwanzuro wo kuzana mu Rwanda intambara, bavuga ngo bagiye gutera u Rwanda, bazabishobora? Cyane ko na Uganda ishyigiye u Rwanda, ari igihugu gikomeye cyane nk'uko dusanzwe tubizi kuva na mbere. Reka mbashimire nubwo twabanye muri kino kiganiro, mbasaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubona n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Twabanye ndi Isaac Sibomana. Ciao ciao.